say this to you? Lesi sangoma sandamuko. This is traditional Shanghai circumcision. It's not us who are doing it now, but this were inherited from our grandparents. What pleases me as the father of all his sons. I have brought all these children healthy and all the good farmers. They use the seeds. They are so bound, they are grain. Church saying, be good farmers. Not women. Loko yi hela nyimpi avo vitaniwa vanhu va fika va kururu ehansi. Tigenerali tikheta vavasati lava ku saseka swivanani leswaku saseka swi khetiwa layani nkarhi ka nyimpi ya koho loko kholola vo ba xitirhu nkarhi wa koho wa tinyimpi leti mi ti vulaka magazi aka hina. Hi leswi swi nga tisa swona ku loko mi twana lomu ka tinhlolo va ku na swikwembu swi leswi swi khomiwe a wu nhloko a wu nyimpini swi ku yini hi leswi nga tisa swona. Kusuka kokwalani a kongoma vo Blane Masiye matikweni ya vaxivambu na vaxisana hi lani Masinga a nga n'wi kuma koho. Masinga i n'wana Mache Ndlovu amabilangweni. Langa n'wi kuma ko Masinga laya a ti fika tihumbuludzana a tsutsuma Masinga a za ya kumeka le atikweni ra vantshwa loko mi twa vanhu va ku hi ya Masinga. Masinga na Nkosi i vana va kokwani Mache na Mahasule lava u va twaku namuntlha va ngo va Mahandzuli. Inkomu andlula ko lani a ya Mandlakazi lani va ngo hi le Manjakazi aka Van'wanati. Van'wanati i Makwakwa na Maluleke na ntukulu wa voho Mondlani. Loko mi twa va ku i Vakhambani loko kulele ka vakokwani se va vula ku khipa homu ya ku vundla swi sukela ka Van'wanati va nga hakerisa ntukulu wa voho Mondlani. Rito Mondlani i Xilogeni Mondlani. Vakhambani i Nkambani. Inkomu ni khezile kufana na vaka Mashele lavaya va Magarula. Samora Mashele a vito ra yena ra vuhlangi i Magarula. Leriya ra Samora i ra colonize. Vito ra yena nga chiwa hi vatswari va yena i Magarula wa Mandlenge wa Malengani. Mani munhu wa kona nga va endla Vatsonga a va vuli swa ku i mani va nga te n'wina se Vatsonga. Vaka va loyi a xahini xa Nkami ka Masingiri. Vangoni va ku sungula ni vula va Ndlovu va mani va Nkuna va biwini. Mara loko a ta Manikosi i va hlulini va ka va loyi xahini xa Nkami ka Masingiri. Lani Mashele a nga endla ndhawu ya Ipote va tiye tiripuleni loko ta ka Masingiri ti yehlela koho ndhawu yeleyo. So mufane mi twisisa magazi aka hina ku nga ti munhu a ta mi confuse a ku swi te yini. Loko hi 1858 Soshangane a fela le a Chayimeti hi langa fela kona
relay male yini matimula ubaba magaza kaina male yini 1838 asuka le akashayini shakami kamasingiri akabagalanga bakabaloni akhuphuka yale msapa le abandaweni kabasibanda abamoyani badluwayo basithoye ahlasela ndawo liyangena le Eastern Zimbabwe. So akuna munhu loyakala ngabhiwanga ebhukutelwe hinkweni loko aheta achathi kura yena aku Gaza ikokwani wa yena leyi angabhebhula makhwaya abhebhula sigodlo abhebhula manikosi. Rithi Soshangane exilogeni hayi vito ra yena exilogeni lexiya lexi a nga xisungula ka goza loko a ba akusoshangane leswi tisaku swona a hi va maxiyangani hina va nga yi rhukateli vanhu leswi a vula swa kusuka manje a wa ha ri independent u le hansi ka mfumo wa mina ku ta fika na namuntlha na sweswi le hansi ka mfumo wa yena ku hava loyi a nga huma ka mfumo lowu. Nghunghunyani loko mi ta tsundzuka loko papa wa yena Mzila a nyamalala ku hava loyi a tiva ku sirhela papa wa Nghunghunyani Mzila. Iyo nyamalala le tindhawu letiya ta va Msapa between Msapa na Zimbabwe. Onyamalala Mzila hi 1884 ku nghena Mafemani mkhulukani wa Nghunghunyani ka vuhosi lebyi. Anga fumanga nkarhi wa ku leha Nghunghunyani a tika xitiva a mkhulukani wakwe hi xitiva a dlaya Mafemani mkhulukani wa yena. Ende vito ra Nghunghunyani a hi vito ra yena leriya a vito ra munhu luyani i Mdungasi na yehe vito ra Nghunghunyani i xilogene the trouble man hi kwa dlaye mkhulukani wakwe munhu wa mbilu yo biha. Hi loko a suka le hi 1885 adonsa Nghunghunyani a tale a chayimi a mandlakazi a fika umbuludza Mbingwani leya kuma vona kuna hosi leya van'wanata va ku Mbingwani ti fika ti pfinyana na Mbingwani leyi a dya Mbingwani va wa xipenanyana a suka ya tshama chayimeti la kokwani wakwe a nga fela kona. Ku ta hosi yin'wana va kuma Kupulani a yi ri munghani wa koko kwalayana a ta Makupulani o tisa sweswi a fika ba Makupulani xiqivo a tshama chayimeti ku ta fikelela hi 1895 hi ti 28 ta December a khomiwa loko Maputukezi ma ri karhi ma caca hosi yin'wanyani ya ka Mdlovu a va kuma Hasule na hosi yin'wanyani ya ka Malungani a va kuma Matibyana. A fika Nghunghunyani ku tshama ni kwala se Maputukezi ma fika ma ku hi lava vanhu lavaya a yala na vona Nghunghunyani yi suka nyimpi le chayimeti leyi. Odina Maputukezi ma nyika avantsongo wa yena mali loyi va n'wi vitana swa ku i Khweka Manukosi. Manukosi a xavi ku tenda swin'wanyani mi nga chavi mi ta n'wi khoma a za khomiwa Nghunghunyani. A khomiwa na n'wana wakwe Goditi na n'wana wakwe Bisonto na vasati va ye va 10 na vasati va N'wamatibyana va 3 na tinhenha tin'wanyana a nga khomiwa na tona. A famba hi vuya homletiwa a famba a fambisiwa hi matiko ya valungu a ze a fika exihlaleni lexi va ngo eLisbon eSerious Lisbon a Portugal. A fika ticikacikela koleni Nghunghunyani a cinciwa na mavito va ku i Frederico ku za ku fikelela siku leri a nga fa hi rona hi 1906 a fa Nghunghunyani leyi. Lati ra kona n'wana wakwe Bisonto a vuya Bisonto loko Nghunghunyani a khomiwa i siye hosi yin'wanyani laya ya Vahlave leyi a va yi vitana swa ku i Gija loko mi twa vanhu va ku hi Magijani hina hi Magijani na Maxotre. Gija loyi hi loyi a nga teka van'wanyani a va tisa laha a Bushe la loko mi twa swa ku ku na le Thulamahantshi a Bushe. Thulamahantshi i n'wana Nghunghunyani va ta tshama laha Bushe laya. Maxotre a ndlhula ya kumeka la Giyani loko mi twa swa ku na le ka Mhlave le Giyani leyi leswi nga tisa swona. Hambi lava ka N'wamitwa va nga le Giyani leyi lava ngo va ka N'wamitwa va te na Hosi Nkami laya Hosi Nkami a tlhela na papa wa Nghunghunyani Mzila na Mashinga loyiwana Nkongonyi hosi ya ka Mabunda ya Vahlave a teka hosi ya Vahlave layani na Nkami va tlhela va ya Msapa leyi. So leswi a swi ngo ta ntsena mina a khale magazi ya ka hina a hi tshame ku hambanahambana titlilenki ku hambanahambana layani mapulangweni ku ri na va ka Mdlovu
amabhutu kanyini kuri vakakhosa amandlakazi kuri van'wanati leka masingiri kuri avakhalanga vakavaloyi hi ku hambanahambana u ya hala nyimbani lava vango i vatsonga avanyimbani na vatswa na layani kokwalaya ku na lava ngo mathonga lava nga laya amabhutu va varhonga so a swi va ri kona leswi un'wana na un'wana a yo tiyimela atikweni ra ka vo a ri hosi ka rixaka ra ka vo leswi a swi ri hi xiswona a fika sochangana a hinkwenu a hi tivanisa a hi endla magaza hambiwa a fika le va ndhawini leyi va to va vutisa swa ku nkarhi lowu nghungunyana ri laha a nga ri hosi ya n'we nkarhi a tshama lana a ri hosi ya vona swi ta twa vanhu va ku nghungunyani michangani ya nga michangani leswi a hi mazulu hina a hi mazulu magaza ka hina loko rito ra ku michangani hi nga ri lavi a hi tirhiseni a wu gaza inkomu ni khensile mi va na siku ra kahle ni khensile tatana a vanhu va fanele va swi twisisa hina hi mazulu hina a hi mazulu zulu i yindlu liya ya ka zulu ya lava ka xaka lavaya ende xaka a ri n'wana wa le handle a nga ri n'wana wa la ka muti wa tihomu la a hi tiva history ya kona so a hi le ka swona hi la ku vulavula ngopfu mhaka ya hina la kaya la hi ku na van'wanyana va lava ku hi ku endla confuse lava va chivisa swilo a swilo swi tshami straightini swi n'wi twini maxele loko a hlula tiko maxele i yo a landza marhambu ya nghungunyani le a Portugal a vuya na wona amatisa a hubyeni aka chayimeti kumba nga kolo a swi tivaka swa ku nghungunyani i vuyini la i vuyini hikusa marhambu ya yena ma vuyile so in'wana nga ta jika nkarhi a nga vuya nghungunyana ni na maphoyisa na masocha a va ri ku tsutsumatsumeni va gada marhambu ongo yo vuya ntsena loko a vuya na marhambu maxele a ku chavisa ngopfu swinene loko a vuya na marhambu a va ri ku tsutsumatsumeni vavanuna vutisa lava nga vakulu va ta ku byela swa ku vuya ka marhambu ya nghungunyani a swi tika a ku ri yini kasi a ku vuya hosi so wa yona mutamuka a hosi a ma landzela yini marhambu yakwe maxele ku na van'wanyani va ngo hi va maxele vatsonga va nkuna hi vatsonga va ndlopfu vatsonga vahlavi vatsonga va hemba i n'wana munhu wa ku a nga hi endla vatsonga hina a hi zanga hi endla vatsonga hina a vatsonga i rixaka ro karhi leri na ro ri nga hluliwa leswi fambisaka swona na hina va mindlovu hi biwile na vo vakhosa va biwile leswi fambisaka swona inkomu a khingi ya ka gaza i va ka nqumalo siku tala a tichifi manje inkomu magigwane ya nga lwa ngopfu nyimpi yikulukumba swinene ngopfu mara a ku vuyisani nkosi mara hayi kingi hi fanele hi swi twisisa sweswo inkomu exikarhi ka Vatsonga. These are the people who brought about progress among the Tsonga people, real progress. Kutani namuntlha hi te hi vutlaka hinkwerhu eku ta tsundzuka emasiku la xibedhlele lexi. We are all coming here this afternoon, this morning, because we want to commemorate the starting of this hospital. Vasif Mission va sungurile swibedhlele swinharhu exikarhi ka Vatsonga. In 1961, the malembe ya mina ku tirha elimu ya 8 kutani rilela elimu ni ta sungula ku dyondzisa vucarani byi baze hi 1952
kutani ni sungule exikolweni xa Alti laha namuntlha nga na va ka Mtititi hi 1962 dyondze kona lembe hinkwaro a no va tichara wun'we exikolweni lexi se hikuva poso leyi a ni ri ka yona a yi ri ya xisati Vabembe school board van susa van veka twananani a yi ri higher primary a yi ri hava sub A ku fikela aka 2 twananani a yi sungula ka standard 3 principal wa kona a ri tatani Mashava i mun'wanyana loyi a kota ngopfu na ku swi rhandza swa ku yimbelela ni fike ni dyondzisa hansi ka yena lembe hinkwaro lembe ra vumbirhi ni fike ni kuma leswaku le a Malamulele Regional Authority a yi sungurile se ku sungula ka Malamulele Regional Authority va teke WB N'wankoti a va yena manager ya yona a yi fambisa Malamulele Regional Authority se swi n'wi tsandza ivi hi April 1964 ku ta hosi Mhinga a fika a ku he wena mngoni ndi wena a ku lava hosi hinkwato ti ni rhumile ku ta ku teka hi lava u ta hi fambisela Regional Authority se mina ni nga yi kota na wa ni si tshama ni tirha ka Regional Authority kumbe aka department ya mfumo leyi tirhaka na administration hayi u ta yi kota yive thagawo leyikulukumba loko ni byela va school committee ya le twananani va ku no a hi ku swi lavi ku famba se ni vitaniwa hi tihosi pe kasi ni ve ni byela hosi Mhinga ku okay ni tshiketi ni sala ni hleketa vuya endzhaku ka masiku mambirhi impela endzhaku ka masiku mambirhi va vuya se ni kuma leswaku hi vakulukumba lava serious se ni ya fostela school committee ya twananani hey phela tihosi loko ti vula xo vula ti vurile se n'wina mi ta kaneta njhani na hi loko va ka va ku famba na tweni mara tiva leswaku a hi ku rhandza se a wu ta pfuna vana va hina la hambiswiritani sukile niyani ya sungula ntirho aka Malamulele so swa ndyangu na xi nga ri nchumu xi tsanani ngopfu se a hi fumiwa aka Xivandla hikuva a ku ri na commissioner loko va ni hlanganisa na commissioner yena hosi Mhinga loko hi hlangana na commissioner phela mina a ni tivi nchumu hi swa timali a ni tivi nchumu ende ni to dyondza vutshwa a wu nga vileli ta ku dyondzisa se va nyika secretary treasurer ya Vhembe Regional Authority leswaku a ta dyondzisa tibuku phela dyondzisa ni vona leswaku no wa ni tivela swin'wana a va vone ngudza ni ku no I'm not satisfied ni ya fika ni byela commissioner ni ku no I'm not satisfied leswi a ni dyondzaka swona na swi vona mara wa ni tivela swin'wana ni ta hoxa ni ta endla mistakes sa ni nyika mulungu wa ka vona
leswaku a ta ni dyondzisa ni dyondza ntsena mavhiki manharhu a va satisfied leswaku no misa lowu ta sala eka ntirho lowu se impela a ku loko ku ri na anything lexi ku karhataka wo fonela ntsena hi ta lunghisa leswaku hi ta solve problem yeleyo kunene swilo sweswo endzhaku ka tin'hweti tinharhu va byela leswaku no se wa tirhela ntirho xin'wana na xin'wana decide aka anything a no va nexe ra va xitafu se a ni fanele ku vona timhaka ta vatirhi lava tirha mapatwini va tirha ti-development letiya to aka titliliniki and so on se hi loko ke ni tirha ni tinyiketa swinene impela swi famba kahle hinkwaswo va sungula ku hlamala na vona kwa regional authority leyi swi endlisa ku yini ku yi performa ku tlula na letiya ta khale vo vembe na tin'wanyana laha munghana un'wanyana wa mina wa halaya aka nakisana ni ya Basotho a nga ni tsalela ku hayi a hi hambi hi cincana timinetse ta tihlengeleta ta hina leswaku mina ni dyondza ka wena na wena u dyondza ka mina hayi phela hi fambisa sweswo hi kuma leswaku ha dyondzisana swilo swo tala ngopfungopfu loko mi ri na nhlengeletano na ku teka resolution ni fanele ku endzhaku ka swona implementation ya resolution yi fanele ku yisa ku yini swi ni pfune ngopfu sweswo well ku fike laha hi nga sungula ku hi fanele ku developisa ku yini mali ya kona yi ri yintsanani ngopfu ni endla budget ya regional authority ni submita aka valungu lava va le henhlanyana le a Pietersburg loko ndhawu leyi yi ta kota ku va hi ku hluvukisa hi fanele ku va hi ri na mali yo ringanisa I think mali ya kona a yi ri kwala ka 200,000 se va ku mele tele ngopfu mali yeleyo hi ta endlisa ku yini ku hi fanele ku xava swo tirha hi swona loko hi ku swo tirha hi swona hi vula yini nkarhi wolowo a hi vula tilori kambe a hi nga ta ti kota price ta tilori se a hi fanele ku xava titretere ti koka titrailara leti ti nga ha pimeriwa tona hayi phela ku fikela hi nga za hi ya twanana na tumbuluka a ku ri nhlengeletano ya kona yi ri tsanini laha nga fika na lavan'wanyana vanghana va sungula ku vona ku ri hayi kasi leswa budget a hi swona leswiya swo kombeteriwa kunene wo endla wena u vona leswi u vonaka swona ku ri hi nga endlisa ku yini ku ri hi fikelela this development xana se va tsaka ngopfu na lavan'wanyana hi famba se swi karhi swi ta laha se mimfumo leya hina leyi a yi fanele ku va yi improva status ya yona machangana va fanele ku va na machangana territorial authority se swi famba ku ta hlawuriwa vito ra ntsinda wa machangana se loko swi ta kwalaho se hi sungula ku khomana hi ta endlisa ku yini ku lunghisiwa mhaka yo fana na leyi loko komishinara wa majangana matsonga majangana na mavhele hi loko a humesa 50 rand
yabo abaphikizani wani baphikizanela that 50 rand. Na mina nokhona tsala mavito lama nga te amatsariwe. Loko ve nga hlengeletana a Tzaneen, in fact a Nkonko, no twa hosi minga ka rand vitana ndzi hlengeletana hi humile. Hayi kumaloku kaza hi Tzaneen ina hari majaphe se iloko van'wana va ta ntiva ku mi nga va ku lava leva hosi mi nga lava okay se hata tlhela ya ku na hlengeletana loko a ni vona tsaka ngopfu a ku tala lamani kome xilo xa kahle ngopfu for you loko a ni komba cheke ya 50 rand ya yini ndzavesita ya yini sekele lemeni nga siwa hosi se loko akuya hi wena u nga wina ka phikizani lowuya maitu a ku ri competition yi tough candidate ta kona hinkwana va tlula 2000 se ivi ni kuma this valuable reward ya ku va ni tlhe vito leri ra Giyani ku va Tsinda wa Machangani se well sweswo hi leswi a ri part of the achievement ya leswi ni nga endla swona kutani hi tlhela ya kaya ya sungula ntirho wa hina hi takisanana hala a na ku karhi ku kurisiwa mbayimbayi hi twa leswaku no Gazankulu xa Machangana Territorial Authority xa cinciwa vito ra kona hi va Gazankulu se hinkwerhu hi sungula ku vona leswaku kasi swilo swa takisanana swa ka swa cincana kambe timali leti a ti nikiwa a ti ri tsanani ngopfu hikuva mali yo sungula ya budget ya Gazankulu Territorial Authority a ri tsanani ngopfu kwalaho ka ma 3 million hi sungulele hansi ngopfu hi ndlela yin'wanyani a swi tika swindlwana leswi a va swi akeriwa swa holobye a swi ri tsanani kambe hi ku tiyiseriwa hi tiyisela every year ku va na new change phela loko Ntsanwisi a tata a Giyani ni play part na mina ni tsundzuka hi kombela van'wanyana leswaku famba na vona Peter Flock ya tlangela MA ya yena hi mina loyi a ni leader lava nga sukaka Malamulele hi vula i khomiwa hi ri na khumbi ya Makumbani Elias kutani Makumbani a ku wena Nxumalo hikwani fike i ni chika mina ni famba ni ya vona vanghana se loko ni vuya na hata hi le Maburu ni vo ni hlanganisa valungu vo ni hlanganisa se loko ni fika se loko hi wena lidara ya vanhu lava fambaka hi khumbi liya 90 rand